Dados husi Ministério Saúde da Timor-leste resista moras lahadaet, hanesan moras afuan, cancro, diabetes, no moras lahadaet siracelo, o número nebeas. A situação ne representante da Organização Mundial Saúde e a Timor-leste, Arvin Matur hateten, causa ba moras lahadaet ne, la os kontribui det husi hahan nebe consumo cada loron, mas be kontribui makas mos, husi tabaku no álcool nebe comunidade sira consumo. You see non-communicable diseases, whether it is high blood pressure, high sugar, heart Hatang konaba moras lahadaet nebe Asia Timor-leste sing hahanemos hola parte ida hosi fator risco, maibe ia fator risco nebe bara kontribui ba moras lahadaet sira. Vanhira ema la controla dieta nebe saudável, vanhira ia estresse kahanoim barak no lahalo atividade físico. Sira ne hotu kontribui se agora ia Timor moras lahadaet ne asteve tamba ita hare konsumsão ba tabaku mos ho número nebe as. Ita hatene katak tabaku mos fator risco nebe kontribui makas ba moras lahadaet sira. I laos de tabaku maibe ita mos konsumo alkohol nebe makas tebes. Numbers in hospital for high blood pressure, heart problem, stroke are less and less. Tuir Arvin Matur, governo Timor-leste precisa tebes e a standardização ba ihan sira, no nebele controla ihan importado sira nebe tama mai Timor-leste, no governo mos precisa serviço makas o de combate tabaco e Timor-leste. If my diet, because of the food I am importing, is very high on trans fatty acids. Agora dadang mos ita ne governo se dau cria transfat ka bokur ida ne bela dia kia ita ne ising. Se ita la controla ida ne hahan importado sira tama mai ho transfat porcento makas mos ita simude. Nune ita consumo bokur nebe la saudável, mas se ita iha lei nebe controla katak nação sobre simude aihan sira nebe nia transfat nebe máximo porcento rua. Então se ita iha lei ida ne significa ita se simude aihan nebe saudável. Healthy diet, maintaining and physical activity, your work-life balance, managing your stress, all are important to address the non-communicable diseases. O número moras lahadaet nebe Asia Timor-leste, cada tina governo Timor-leste aloca osan hori transfere paciente hirak ne bahalo tratamento e harailior. No tuir dados cada tina governo Timor-leste transfere paciente basic atusat o de bahalo tratamento e harailior no husi paciente hirak ne, maioria sofre moras fuan, cancro no seluktan, nebe la bele halo tratamento e harailaran. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.